Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndashimiye Imana Data wa twese yongeye kuma kano kanya keza kugira ngo dushobore kuganira ijambo ry'Imana bice muri kino kiganiro Saveur Divine. Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe kandi agwiriye. Imana iduhane umugisha. Ni mwene So Kwizera Fabien. Imana ihabwa icubahiro rero kuko idahengeshanya kutwitwararika kandi katugaburira ivyibona ko dukwiriye. Muri kino cyumweru rero duhereye ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu munsi wa gatanu twagiriwe ubuntu kandi bwo kugaburirwa iri jambo rivuga ngo kuba isoko ry'umugisha. Niyo teme nkuko Imana yabishoboje abakozi bayo batandukanye kubidusangiza. Twaganiriye ko kuva ku munsi wa mbere none tukaba dusozera kino cyumweru ku munsi wa gatanu, tuvuga duti reka dusome iri jambo tubona mu Migani igice cya 4. Turasoma umurongo wa 23. Haravuga ngo rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Amena. Imana ihabwa icubahiro. Narimejeje kubivuga ngo iri jambo rivuga ngo kuba isoko ry'umugisha twaragize. Imana iraritwigisha, iraridusobanurira. Imana iha umugisha abakozi bayo. Mu byo twumvise ndagerageza kuvuga bike muri byinshi, ariko kuba isoko ry'umugisha nuko umuntu aba yubaha Imana, agakora iby'Imana igomba, akagendera mu nzira zayo. Twarumvise mu burorero hari abatwitangiye imbere mu gakiza. Aburahamu yagendanye n'Imana, yumvira Imana, akora iby'Imana yipfuza. Uwo Imana imuha kuba umunyamugisha, abisoko ry'umugisha. Mbere tubona mu ijambo ry'Imana ko Imana yamusezeraniye ko amahanga yose azohererwa umugisha muri we. Uwo ni Aburahamu. Twumvise kandi uwitwa Yosefu, umuhungu wa Yakobo, ingene yagendanye n'Imana, akubaha Imana. Ageze muri Egiputa, Imana imugirira neza, abumugisha, abisoko y'umugisha mu nzu kwa Potifari, mbere no mu gihugu cyose cyo muri Egiputa. Imana ihabwa icubahiro. Kandi twarumvise ingene umuntu yamenye Imana, umukristo, akwiye kuba isoko ry'umugisha no mu mvugo, mu majambo yiwe yose uko avuye mu kanwa, akaba ari amajambo ahesha umugisha abayumvise, mu buryo bwo gutanga amakuru canke kugira ico ubwiye mwene so canke uwundi muntu. Imana rero nihabwa icubahiro ku byo yakoze. Rero reka dusozere tuvuga duti rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi kintu cyose. Kubera iki? Kubera ko ariho ubugingo bududubiriza. Mu mutima w'umuntu niho ubugingo buva bududubiriza. Isoko canke inyanduruko
yo kuba umunyamugisha ku bandi, nuko uyu mutima tubonye uba warakiriye ukizera umwami w'abami ari we mugisha, Yesu Kristo, umwami w'abami kandi akaba umucunguzi w'abari mu isi bose. Umutima w'umuntu niwo wizera, umutima w'umuntu niwo wakira agakiza, ukizera Imana, ukakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bw'umuntu. Hanyuma Yesu amaze kwicara mu mutima, Yesu amaze kuba mu mutima w'umuntu, icyo gihe isoko y'umugisha ibibaye mu muntu. Haleluya! Umwanditsi rero atubwira ngo mu isoko, kandi nk'uko tubibonesha amaso, isoko y'amazi nibyo koko iratanga amazi, ariko irashobora gutanga amazi mabi cyangwa amazi meza. Kugira ngo itange amazi mabi biba byagenze gute? Nuko abajejwe kugenzura cyangwa gucungera iryo soko bataba bararyitwararitse kugira ngo baritunganye, baririnde icyo kintu cyose cyoza kujyanduza, bigatuma iryo soko amazi avamwo yandura. Ihandi tubona ko isoko ry'amazi rishobora gutanga amazi meza. Biba byavuye kuki? Nuko haba hariho abantu bajejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo rya soko ntiryanduzwe n'ikindi kintu kibi gishobora gutuma amazi ava muri rya soko yandura. Ingaruka zishobora kuboneka mu gihe amazi avuye mu isoko yanduye ni zibiri dukunze kubona. Amazi yanduye yavuye mu isoko, abantu ntibaba bakiyakoresha, abantu ntibaba bakiyifashisha kugira ngo bashobore kuyakoresha ibindi bikorwa byose bituma babaho, barayareka. Cyangwa niyo hagize uyakoresha, ayo mazi yanduye kuko yandujwe isoko ritarinzwe, ayo mazi ashobora gutera indwara ku muntu ayakoresheje. Bene data bakundwa w'umwami wacu Yesu Kristo, niko bigenda kugira ngo umwanditsi yandika aya majambo yahishuriwe, nuko umutima wacu ufise ubutunzi bukomeye iyo wamaze kwakira no kwizera Kristo umunyanazareti nk'umwami n'umukiza. Uba ufise ubutunzi bukomeye. Ni ngombwa ko iri soko ari wo mutima ufatwa neza, ukarindwa, ukazigamwa, kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kiza konona iri soko, kugira ngo ibivamwo ntibihave bimerera nabi ababyumva. Birashoboka ko umuntu yari yarakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko ntarinde umutima, ugasanga amajambo avuga, kera yaravuga amajambo akomeza abayumvise, ariko akaba asigara avuga amajambo atsitaza abayumvise, akomeretsa abayumvise, atuma abantu bacika intege iyo bayumvise. Impamvu nuko abatarinze umutima wiwe. Ariko tubona ngo iyo umutima w'umuntu urinzwe kurusha ibindi byose, icyo gihe ibidudubiza bivuye muri uwo mutima ni ubugingo, ni ubuzima, ni ibintu bituma nyene gutunga uwo mutima agira ubugingo, agira ubuzima, abaho neza. Kandi si we wenyene, kuko ibiva muri uyo mutima washoboye kurindwa no kuzigamwa bifasha kandi bigirira neza ababyumva. Mu yandi majambo, ababaye isoko ry'umugisha. Haleluya! Umuntu yarinze umutima, akarinda agakiza, akarinda aho yakiririye umwami wiwe nk'umwami n'umukiza, uyo muntu ababaye isoko y'umugisha. Ibikorwa byiwe biragaragaza ko muri we mu mutima wiwe
atunze Kristo. Imvugo yiwe irerekana ko mu mutima wiwe atunze Kristo. Inyifato yiwe mu bataramenya Imana n'abamaze kuyimenya hagati muri bene se irerekana ko atunze Kristo mu mutima, ko ari umunyamugisha. Bene data bakundwa mwami wacu Yesu Kristo, ndabipfuriza kurinda agakiza mwahawe, nanje niko niyipfuriza. Ndabipfuriza kurinda imitima yanyu, nanje niko niyipfuriza, kugira ngo isoko ry'umugisha twahawe ritononekara. Imana ibaho umugisha kandi mubandanye kugubwa neza mu mwami wacu Yesu Kristo, mu bisoko ry'umugisha, nanje mbisoko ry'umugisha. Amen, amen, amen.